Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bertemu dalam program podcast khas untuk menghadapi PRN kali ini. Dan tuan-tuan, saya bersama dengan rakan saya, kami wartawan di sini telah pun membuat liputan lebih kurang seminggu di sini. Dan kita dapati sebenarnya pilihan raya kali ini saya anggap sebagai pilihan raya yang sangat-sangat mencabar, yang penuh teka-teki, yang sukar diramal, yang semakin bergolak kerana pertembungan yang dikira sangat-sangat sengit berlaku di Sabah ketika ini dengan melibatkan 596 calon. Dan ada sampai 14 calon di kerusi seperti di Dun Tulit, dan juga ada, dan paling minimum pun hanya melibatkan 2 kerusi iaitu 4 penjuru. Tuan-tuan, untuk pusingan pertama ini saya kira bukanlah label-label kami nak berbicara secara lebih tepat analisisnya apa yang berlaku di PRN kali ini. Saya bersama rakan saya, perkenalkan dulu saudara saya Adik. Adik Povera, saya news editor daripada New Straits Times. Dan kenapa saya bawa Adik kali ini, tuan-tuan? This is the first time, cuma orang putih aku ni. Betul lah. untuk kita nak siarkan podcast ini dalam dua bahasa, iaitu dalam mungkin akan digunakan pakai di harian Metro, Berita Harian serta New Straits Times. Ya, betul. Dan kita tadi telah pun saya beritahu bahawa untuk kali ini saya bawa mereka pakar yang lebih tepat untuk berbicara tentang politik di Sabah ini. Bersama kita pada hari ini iaitu Prof. Madya Dr. Lee Kuok Tiong. Selamat malam. Ini malam ni. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Selamat malam. So, mungkin boleh sedikit background tentang diri Prof? Saya pensyarah komunikasi di UMS. Sudah start daripada tahun 2004. So, kira lebih 20 tahun lah. So, memang salah satu area bidang kajian saya itu komunikasi politik. So, itu secara tidak langsung mungkin berkesempatan lah berkenalan. Lepas tu cuba memahami pola tingkah laku pengundian. Ya, dan saya rasa saya berpeluang melihat senario ataupun perubahan politik di Malaysia ni sebab kebetulan waktu saya di universiti dulu zaman reformasi. Saya rasa itu di situlah berlakunya perubahan-perubahan lah politik yang berlaku di Malaysia ni. Tahun 97. Ya. Time tengah puncak tu. Ya. Okey, Doktor. Ya. Kita mulakan dengan pertembungan kali ini iaitu di PRN Sabah kali ini. Ya. Seminggu yang pertama ini, apa yang mungkin dapat Doktor share sikit tentang situasi ketika ini, tentang parti-parti on the ground, kempen-kempen yang berlaku, naratif yang digunakan, apa yang dapat dilihat ketika ini? Okey, pertama sekali mungkin saya cerita start dengan general lah. So, kalau bukan kerana ada 2 orang itu tiba lewat, saya rasa itu 598 itu calon. Okay. Dan walaupun ada seorang tu tarik diri, tapi sebab peraturan SPR, so dia tidak boleh tarik diri. Betul. Okay. So, dan saya rasa mungkin saya mau sentuh juga, iaitu kadang-kadang kita tengok di bendera-bendera yang dipasang ini, kenapa di certain kawasan itu tidak ada bendera parti sekian-sekian dan sekian. So, itu sebenarnya adalah disebabkan oleh peraturan SPR, iaitu hanya calon ataupun ejen yang bertanding di kawasan tersebut perlu membayar deposit dan dapatkan permit kah? Saya boleh minta, mungkin lepas ni minta interview isi pula kan SPR untuk clarify betul ke tidak betul. So walaupun peraturan saya rasa section dia termaktub dekat section 24B kalau tidak silap saya. So walaupun dia tidak secara eksplisit kan menyatakan bahawa tidak boleh. Tapi selama yang diguna pakai adalah kalau parti yang tidak bertanding di kawasan tersebut tidak dibenarkan menaikkan bendera ataupun billboard. Seperti itu yang kita pernah dengar dahulu waktu tahun sebelum-sebelum ni ada billboard tu kan, ada muka-muka tertentu kena potong dan sebagainya, something like that. So bukannya kerana, of course actually kita pergi interview orang pun kadang-kadang tepi jalan pun orang cakap ini mesti pasal apa, duit belum turun kah? Duit belum turun, so belum lagi pasang bendera. So actually tidak disebabkan oleh peraturan SPR. Dan saya rasa hari ini Sabtu, besok mungkin PH pun akan melancarkan manifesto. Kebanyakan parti petanding sudah melancarkan manifesto mereka. So, dan sepanjang seminggu ini saya rasa banyak juga drama kita nampak. Ada juga laporan polis kan, pasal apa? Dikerabunai. Ya, difitnah apa dan sebagainya begitu. Dan ada juga kita nampak macam cuba play victim kah, something like that.
oh ini disekat, tidak boleh begini dan sebagainya. So dan kita nampak mungkin zaman moden ini dari segi kempen itu kita nampak macam hybrid. Kenapa saya cakap hybrid? Penceramah itu mungkin dia jalan-jalan di Damai ataupun pergi kedai kopi. Tapi dia punya tim kan, dia pasang apa tu live. So saya rasa ini mungkin inilah pendekatan baru kempen pada masa kini. Ya, Okay. sebab sedikit. Dr. Lee, I just want to ask your opinion because there were suggestion or there were views that you know the past few days, the first week of the campaign, it's sort of like subdued, lackluster, hambar to be exact. So what is your opinion on that? And then how is it this time around compared to the last election? Okay, in terms of the number of candidates, actually this time around is much, I think much aggressive than much happening lah compared to last elections. That's number one. Number two, I think it is based on where we go. Okay, for example, like I still remember on Wednesday when a friend from KL come, when he go around KK and say, hey, why in terms of flags tidak banyak kah? No, faham. Okay, lah macam in terms of what do you call it, the mass punya apa gathering kah? Yeah. Pun actually tiada kah? You didn't see any mass, what they call it, mass gathering for campaign. It's all the small one. So, but we have to understand actually in terms of what they call it, the campaign styles or the campaign approach actually has changed. Okay. We move toward they are moving towards this what is so-called social media. Yeah. As I mentioned just now, even though actually they go to campaign at what coffee shops, just few of them, but they have this media team broadcast live through the social media. Yeah. Doktor, untuk yang seminggu pertama ni kan, kalau dapat dilihatlah, siapa yang doktor nampak macam lebih agresif, lebih nampak menonjol dalam bab strategi kempen ya. Sebab okey, contoh sekarang ni di Sabah ni, kita lihat ialah GRS sebagai parti yang merintah ataupun parti kerajaan di Sabah ni kan. For sure ramai kata GRS ada lebih kelebihan. Tapi saya dari segi apa yang dilihat di ground, saya nampak 2-3 parti lain juga, Warisan juga nampak macam agresif juga. Agresif. Yeah. So pada your opinion lah, melihat pada apa yang berlaku sekarang untuk yang first round ni. Saya rasa actually semua agresif. Sebab the term that you use tadi actually subjektif lah. Bergantung kepada mana kita pergi. So kalau saya rasa kalau kita pergi kawasan semi-urban ataupun luar bandar, kita boleh nampak pendekatan mereka lebih kepada personal touch. Dari kampung. Ya, personal touch. Personal touch, okey. Baik. Ya, apa macam pergi salam, kan, jumpa, pergi kedai, apa nama itu, personal. Tapi mungkin dari dalam konteks mungkin bandar, especially saya rasa dia ada kesan daripada pandemik COVID-19. Tidak ada lagi macam apa mass gathering. People try semua macam very particular dengan this apa tu social distancing dan sebagainya. So they prefer kan actually macam online saja. Okay, dan macam ada juga mungkin kita dengar orang komplain, oh balik-balik datang rumah mau salam masalah. Ya. Kan? So itu macam actually sebenarnya macam ada satu macam perasaan apa fobia ke something like that. Apatah lagi dengan sekarang ada lagi cerita kononnya ada wave apa influenza yang baru dan sebagainya. Kadang-kadang actually mungkin yang orang tua tu dia tidak kisah, tapi mungkin yang family dia yang concern pasal dia punya kesihatan apa semua. So macam-macam. Okay, so bagi saya sebenarnya setiap kebanyakan parti yang itulah. Tapi saya tidak nafikan bahawa ada juga calon yang mungkin daripada parti apa, kalau saya mau sebut, kalau dibenarkan parti nyamuk kah? Parti nyamuk? Ya, parti nyamuk ataupun parti sepihan. Oh, okey. Macam kurang, memang nampak macam kurang agresif sikit lah. Yeah. Macam kurang menonjol. Dan even actually ada juga calon bebas kan, kita nampak very agresif. Dan saya percaya seperti macam last election, I think there will be few independent candidate ni kan akan menang. Okay. Sebab kita tahu juga sebahagian daripada calon-calon bebas ni tidak initially dia ada parti. Tapi mungkin sebab dia
apa nama tu, gabungan parti dia tu apabila kerjasama dengan parti lain, so kerusi itu dibagi dengan calon daripada parti lain. So menyebabkan dia tidak dicalonkan dan dia berkeyakinan bahawa dia mempunyai support, so dia turun sebagai calon bebas. Sejak saya sambung sikit. Baik. Bila orang tersebut pasal mereka tak bertanding di bawah parti mereka, bertanding sebagai bebas. Saya dapat sedikit informasi yang Sabah ni trend dia sedikit berbeza ataupun dia punya fanatik kepartian dia tak seperti apa yang berlaku mungkin di tempat lain lah. Maksudnya mereka lebih memilih calon berbanding memilih parti. Logo bukan isu yang besar di Sabah. Mereka boleh swing sana swing sini based on calon. Adakah benar benda itu berlaku di Sabah? Kalau kita tengok based on apa kita nampak sekarang, saya rasa ada asas tu, iaitu maksudnya based on warlord. Kalau kita ambil contohlah, ada saya terus terang lah tu macam Syafiq Abdal. Dulu dia actually UMNO, kan? So bila dia pergi warisan, semua pengikut dia pergi ikut parti warisan. KDM, parti apa? Peter Anthony. So semua actually pengikut dia masih ikut dengan dia, kan? Cuma yang saya nampak satu yang ikut logo ni saya rasa DAP. DAP. So, kalau kita tengok secara sejarah dia kan, DAP adalah antara parti yang mereka selalu menampilkan muka-muka yang baru. Ya. Sebab mereka actually based on apa nama itu logo. Ya, begitu. So bebas ada chance kerana itulah. Sebab individu. Dia memang ada. Kita tengok last election yang menang tu, dia pun actually dia bukan first time lompat masuk politik. Dia pun bekas apa tu Datuk Rubing Balang sama siapa tu Datuk siapa tu Komut Datuk Masyung, dia sebelum tu memang adun, kan? Dan seperkara lagi kalau sebagai penyandang, dia actually ada kelebihan juga, iaitu mungkin especially dia sudah mungkin berkhidmat 5 tahun di kawasan itu. So definitely lebih ramai orang mengenali muka tersebut berbanding dengan mungkin dekat-dekat election ni beberapa bulan ni baru muncul. So mungkin dia rajin jugalah tolong kasih air ke apa semua. Tapi saya percaya rakyat pada hari ni kan, especially dengan teknologi sekarang pun ramai orang pakai ChatGPT dan sebagainya. Mereka akan memikirkan wakil rakyat mereka pilih ni bukannya mau kasih tolong bersihkan longkang, kasih itu. Mereka jenisnya polisi. Okay, masalah air di Sabah untuk long term. So what is your apa nama tu blueprint, dia punya proposal policy and so on. Begitu. Yeah. Doctor, going back to these independent candidates lah, based on previous trends, these independent candidates yang let's say they won the seat, is it because their credibility, their capability to deliver, or is it because protest of the incumbent? Definitely semua ada, kan? So some of the independent candidate actually is more like something like revenge. Okay, the term that I use, revenge, he just try to prove that to dia punya former party kan. It is a mistake for you to appoint that particular person to become candidate. Actually, I'm more capable than that particular. So he took part in the what they call it election and try to prove to dia punya former party that he can win. Or another purpose actually just try to split the votes. Seems I'm not a candidate, so I just want to what they call it, make you suffer, something like that. So it could be driven by many reasons. But of course, we have to understand some of the independent candidates they have been aiming to become. They've been aiming to become a candidate for so long. Okay, one thing interesting about Sabah, interestingly, a lot of people want to become candidate. A lot of people want to become YB. For them, maybe the terms YB kan is very, orang bilang glamour or something like that. Mungkin lah, there must be some, maybe need further study, but for them it's something like, it's a very grand, it's a very interesting punya, macam mana bilang, high class punya lah, profession, something like that. Tentang anak muda. Kali ini pertambahan pengundi Ya. sangat tinggi. Hampir
8 ke 10 ribu dalam setiap DUN. Dan pertambahan itu dibantu oleh 2 faktor, anak pengundi 18 dan juga undi automatik. Automatik, ya. Ada yang kata, okeylah, yang anak muda ni antara generasi ataupun antara kelompok yang ramai sekali dalam kategori undi dalam kategori atas pagar. Yang parti-parti pun blur, tak tahu dia orang ni sebenarnya parti mana, sokong mana. Yeah. So adakah mereka ni akan jadi kingmaker untuk setiap kursi-kursi yang pertandingan? Saya pernah pun terikut-ikut pengundi muda ni kingmaker. Tapi bila kita tengok statistik, actually sebagai misalnya kan, pengundi yang berumur di antara 60 hingga 69 pun 170 lebih ribu orang. Dan satu lagi mungkin yang pengundi muda di actually subjektif. Mungkin kita perlu define balik siapa tu pengundi muda. So adakah pengundi muda yang berumur di antara 18 hingga 20? Lepas tu adakah yang berumur di antara 21 hingga 29 itu termasuk sebagai pengundi muda? Okay. So kalau 18 hingga 20 tahun, okay, itu obviously actually is because of undi 18. So mereka ni jadi pengundi. Which actually kalau kita tengok statistik kali ini ada 127,000 kah? Something like that, 127,000. Dan mereka yang berumur di antara 21 hingga 29,000 ada 400 lebih ribu. Okay. So ada orang bila bincang pasal pengundi muda, dia gabungkan daripada 18 hingga 29 tahun. Tapi ada juga bila cakap pengundi muda, sampai 40 tahun. Ya, kan? Betul. Ada sebut begitu. So actually, maksudnya kalau you punya definition for pengundi muda kan begitu kan, maksudnya kau tidak boleh capai target sudah. Sebab mereka demografik berbeza-beza. Kan? Undi 18 sajalah, 18-20 tahun. Dia pun ada bandar, ada semi-urban, ada pedalaman juga. Okay? Lepas tu dari segi education, okay? Dan dari segi facility, kita panggil apa nama itu, Sabah ni kan ada ni apa, digital poverty, kemiskinan digital. Ada kawasan-kawasan yang mungkin line tu masih lagi tidak berapa bagus. So mungkin ada juga family yang belum mampu memiliki gadget yang latest gadget apa dan sebagainya. Okay. Tapi bagi saya, dan satu lagi yang paling penting bagi saya kan, those yang berumur di antara 18 hingga 20 tahun, mereka ni apolitik, tidak berminat dengan politik. Okay. Memang mereka ni selalu dengan media sosial, tapi isu-isu yang mereka follow kan, lain. Bukannya cuma politician saja yang balik-balik cop. Ini undi muda ni saya punya, ini parti saya punya. Tidak, percayalah. Sebab actually 2 tahun lepas saya dah buat kajian pasal undi 18. So memang mereka ni tidak berminat dengan politik. Mereka berminat dengan isu-isu yang berkait dengan mungkin usia mereka. Okay, usia mereka. Dengan gosip dia, dengan apa tu, dengan okay, saya percaya mungkin tahu juga gosip tu, dia lagi tahu cerita kan. Dan dia punya interest lain. Dan satu lagi, dia punya peer. Maksudnya siapa? Ibu bapa, guru. Boleh mempunyai implikasi yang besar terhadap pola pengundian mereka. Begitu. But having that said, but then again, issues like basic issues that the state are facing, for instance, road infrastructure, water supply, electricity, is also prominent. And if you can see for the past 6 or 7 days, every candidate, every party is trying to play is trying to is trying to say that if we are given the mandate, we would try to resolve. This is the main thing that being championed in among every contesting candidates. Having that said, so far, with all the presentation of manifestos whatsoever, have you come across a manifesto that is realistic and you think that can resolve these issues or appealing to the people, especially the younger generation? Okay, I think most of the party, most of the candidates, they promise. They even promise to solve the issue. I think within, mungkin some people answer within 1 year, within 2 years. 100 days. Yeah. But at the end, actually, I strongly believe that now they punya
voter kan are smart. Yeah. They want to see your, what do you call it? They want to see your plan. What is your, how do you plan to solve the issue? Okay, I'm sure most of the candidate, most of the party actually used to be the government before. Yeah. Okay, so regardless BN, PN, the current GRS, PH also government. Yeah, apparently major political parties contesting in this election are also like aligned with the federal government. Yes. Yeah. So I strongly believe that the voter will want to see how do you solve the problem. It's not, of course, actually sometimes it's very, what I call it, very attractive, interesting, attractive when you heard, oh, the problem is solved within 1 or 2 years. Yeah. Because I strongly believe that most of the voter, they already experience so-called the broken promises kah? Yeah. Yang dulu janji-janji politik, the terms that we use, the political election punya promise never fulfilled. Yeah. So, and at the same time, actually, for me, we have to, what do you call it, recognize the importance of this social media punya roles. Actually, for me, it is social media who play the roles, who disseminates to spread the information that actually engage with the public. But maybe one thing that I want to share about this social media, talking about social media, we need to understand social media are subject to these algorithms, right? Yeah. Algorithm actually means regardless is a Facebook, TikTok ke apa. So the social media will feed you, you present to you the information that based, unique lah. Yeah, based on your history punya. History. Yes. So it is not actually when you, for example, like simple lah, politik Manchester United kononnya lah. Manchester United, if you like Manchester United, sedar tidak sedarkan actually from time to time kan there always this news about the Manchester United pop up in social media. It is not actually because Manchester United, nanti marah pula penyokong. It's a top nama itu. But because algorithm kan, and we call it echo chamber kan. So actually the user actually is trapped with themselves, trapped with the information that actually they like, caused by this social media. So outside there mungkin bukan yang the top, but because they feed you. For example, like, okay, you like football team, okay, you just search football team. Even like, if mungkin kalau tidak percaya kan, we can do an experiment. We try to search for second hand car. You see, besok lusa kan, you punya social media kan? Flooded. Yes. Yeah. So that one I think is related to so-called digital media literacy. Yeah. Doktor, satu benda ni dia bukanlah sensitif, semua orang tahu sekarang kan. Di Sabah ketika ini ada 2-3 seat yang bertembung. GRS, Pakatan Harapan dan juga BN. Yalah, memang masing-masing kata ini ialah friendly match. Friendly match. BN kata ini friendly match, PH kata ini friendly match, GRS pun kata ini friendly match kan. Tapi pertemuan ni sebenarnya pertemuan begini sebenarnya beri kelebihan pada siapa? Adakah akan beri kelebihan kepada kemungkinannya kepada Warisan ataupun mungkin pada PN apabila berlakunya pecahan undi ataupun mungkin pengundi berlari untuk pengundi yang lain, ataupun sebenarnya benda ni betul-betul friendly match? Actually, kalau dari segi politik itu mana ada friendly match, lawan tu lawan lah kan, kan betul kan? Ini untuk menjedapkan hati, friendly match lah. Tapi kan lawan kan, sorry to say. So memihak kepada siapa, kita kena tengok juga calon dia, parti mana. So actually dia ada banyak faktor lah. Okay, so siapa yang dia, even actually mungkin dia macam last selection dia pergi kepada calon bebas. Kan dia bila undi itu pecah. But one thing pasal election kali ini, sebab ada penambahan begitu banyak voter, kan 600 lebih. Tapi kalau mungkin yang ni bukan profesional punya lah perkiraan. Okay, 600 lebih itu yang umur di antara 18-20 itu baru 100 lebih. Meaning to say ada 500 lebih lagi. Mungkin 400 lebih, sorry. Those mungkin adalah yang selama ni actually they are eligible to become voter but they never vote. So mungkin could be dia tidak berminat
untuk mengundi. Dia tidak boleh nafikan ada orang begitu. Boleh juga kemungkinan mereka ni actually sudah berhijrah. Okay, tidak semestinya berhijrah ke luar negara, mungkin semenanjung ke sebab dia kerja urbanisasi dan migration kan. Lepas tu mungkin Sarawak apa dan sebagainya, ataupun mungkin dia asal Sandakan sudah kerja di KK, bagus dia settle down di KK. So saya assumption saya, andaian saya lah, peratusan keluar mengundi akan jatuh. Ya, disebabkan oleh yang ini. Ya, sebab memang pun mereka tidak berminat untuk mengundi. Tapi kerana automatic registration itu menjadikan mereka pengundi. Tapi itu tidak akan memaksa mereka untuk mengundi. Ya. Trigger mereka keluar mengundi. Dan satu lagi kalau saya boleh tambah, mungkin ini sebagai pengetahuan am. Actually tempat mengundi ni kan berdasarkan kepada alamat dalam MyKad kita. Dia bukan berdasarkan kau ni lahir di mana. Tengah-tengah IC itu 13 ke 1 ke apa, bukan. Betul. Tapi alamat pada MyKad itu. As long as you update alamat itu, so dia akan tempat mengundi itu akan berdasarkan yang itu. Tapi doktor belum jawab soalan saya. Siapa ada kelebihan dengan apa yang berlaku antara konflik antara pertembungan adik-beradik ataupun pertembungan dalam kawan-kawan ni? Siapa ada kelebihan sebenarnya? Adakah dia akan berkelebihan kepada tim lain warisan? Contohnya ada kerusi yang memang seperti di Bandau. Di Bandau yang melibatkan ketiga-tiganya ada. Silam, JRS ada, Silam, ada, Moyok. PH ada. So siapa? Adakah nothing, tak perlu risau, ataupun memang dia akan bagi kelebihan kepada warisan ataupun kepada PN atau pada lain? Saya percaya definitely dia akan ada kesan, tapi kelebihan tu memihak kepada siapa bagi saya kita pun tidak boleh jawab pada ketika ini kan, betul ke? Saya pun bukan boleh siapa menang. Kalau tidak kita boleh standby di istana sudah siapa menang sumpah sebagai ketua menteri. So itulah subjektif yang itu. Ya, tapi memang sengitlah pada kali ini kan, di antara 4 hingga 14 penjuru. On that note, Doktor, okay, since until as of today, is among all the contesting parties, we have like 74 independent, and then we have many parties contesting. So far, is there from your observation, is there any parties that is leading the race, or is it still too early? But then again, we are already entering the final stretch of the campaign. Okay, for me actually it's depending on you follow the social media or you go to the ground. On the ground, definitely you can see a different scenario. Some party are very aggressive. Okay, and if you follow totally based on the social media, you will see actually those who have this strong media team. So I think so. It's very again, it's not something like clear cut that you can conclude that who and who is leading actually. But for sure you can see for National Party, most of the leaders from Peninsula actually is here trying to help. For the local party, they also have very aggressive also. One more thing, this time around, do you notice that actually we have this so-called local party sentiment? Yeah. Amazingly, actually, I think most of us also couldn't really explain what is the cause for this local party sentiment. But for sure, I'm sure that those leader from Peninsula, they also can feel it. This time around, kita ada macam apa nama itu, local party sentiment. I think it's related to Sabah right issue. It's related to MS63, especially lately we also have this 40% issue. So I think all those issue has trigger. And one more thing actually, when we talk about this, for example like MS63 or 40%, even the mass orang awam also talk about it, kan? And that's why actually we have this on the street pun kena tanya kan? Kan? The public ask questions. Something like that. The incident actually for me is an indicator that
lot of Sabahan actually are concerned with this issue. Of course, actually, for them, their understanding on, for example, on this 40% issue might be different. But one thing maybe we can conclude for them, actually 40%, for them maybe for most of them simply just mean more money. More money for Sabah. More money means maybe you can solve this electricity issue, water issue, road issue. Itu saja dia punya apa? Understanding. Ya. Doktor, tahun 2020 warisan dapat 29 kursi. Gagal bentuk kerajaan ketika itu dan tapi kita lihat warisan parti tunggal yang ketika itu paling banyak kursinya 2020. 2025 kali ini pada pengamatan doktor, warisan adakah semakin meningkat ataupun semakin merosot? Kita kena tengok kombinasi pada ketika itu. Warisan pada ketika itu bukannya warisan sekarang. JRS pada ketika itu bukannya JRS sekarang. Pada ketika itu sudah ada JRS ya, jangan lupa. Walaupun ada orang bilang JRS tidak pernah tanding apa sebagainya. Kalau tidak percaya kau pergi Google, ada. Cuma JRS pada ketika itu adalah JRS yang diumumkan selepas penamaan calon. JRS pada ketika itu adalah kombinasi di antara Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga PBS. Tapi konten itu sekarang sudah berbeza. Warisan pada ketika itu dia kerjasama dengan PH. So DAP, calon-calon DAP pada ketika itu pun pakai bendera warisan. So kita perlu tengok dan akui bahawa acuan itu sudah berbeza. Kan? So sekarang ni PH dia kerjasama dengan JRS. Okay. PH pula dia ada dua. Okay. BN. Ya, ada BN lagi. So berbeza-beza. Okay. So dan banyak parti-parti yang baru ni ataupun yang tanding bebas ni sebenarnya watak mereka tu bukan, mereka ni actually dulu pun sebenarnya politician juga sudah, cuma di platform yang berbeza. Ya begitu. So kadang-kadang itu yang bila cakap-cakap nanti, oi adik-beradik juga, saudara mara juga, dulu satu parti juga, used to be a graduate from same school, kan? Begitu. Ada your view pula tentang PN di sini for this time? BN. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Yeah, they just launched manifesto yesterday. Macam mana your view pula? Saya rasa Perikatan Nasional kali ini pun dia pun berbeza, iaitu dia ada dengan PAS. So kita sedia maklum bahawa PAS ni dia ada apa nama itu, pengikut setia. Okay. So PAS ni mana-mana pun dia ada sejumlah pengundi yang tetap akan bersama dengan mereka. So kita nampak mungkin juga ada satu, mungkin dua kerusi, mungkinlah kita nampak dia ada macam peluang untuk di mana? Di mana yang doktor nampak peluang pada PN ini? Karambunai. Minta maaf ya, Karambunai. Bukan sebab Dr. Akbar dulu lecturer UMS, tapi kita nampak dia punya, kita boleh tengok dari segi apa nama itu, kempen dia, cara dia kempen, cara dia perwatakan kepribadian dia itu. Ya, dan kita nampak dari segi kita panggil UGC, user generated content, iaitu daripada post dia itu apa nama itu, pengguna-pengguna media sosial itu kan komen. Engagement. Ya. Of course actually baru-baru ni ada satu isu pasal yang jadi pasal roti kan. So itu actually memberitahu kita kan, tidak ada isu yang besar, tidak ada isu yang kecil. Pasal roti pun boleh jadi isu. Boleh jadi isu. Kau tengok, oi begitu besar macam tiba-tiba satu Sabah kan? Wah, begitu. Kita pun tidak sangka begitu. Ya. Another thing, Dr. Lee, we have like another few days sebelum we go to the polls, and then there are parties are start coming out with manifesto whatsoever. Yes. So, from the past election, what do you think will happen in the next few days? Will and how this few days is crucial
for the parties contesting in the polls? I strongly believe that all party or candidate will give up the efforts, try to win as much vote as possible. And then we have to remember every election, we also have this 11 hours. Yeah. 11 hours, we have this, mungkin ada istilah dia kah? Yang saya pinjam dari kawan saya lah, serangan subuh kah? Serangan subuh atau serangan fajar. Early morning attack kah? Can I translate into that? Yeah. Early morning attack. So sometimes actually for the 2 weeks you can see the tendency of the voter could be towards particular candidates. But in the last minute, because of this last minute punya attack and so on, efforts, so suddenly they change. So anything is very, for me, is very unpredictable. So anyone can be the winner. So pun kita tidak perlu macam dengan siapa-siapa, something like that. But of course actually memang ada yang mungkin ada advantage lah. Ya, seperti itu. Ada yang mungkin ada advantage, tapi pada pandangan doktor sendiri lah. Jujurlah. Ya. Doktor rasa mampukah mana-mana blok ataupun gabungan mendapat majoriti mudah? 37. Saya banyak orang tanya begitu. Actually for me saya ada 2 hipotesis. Okay. Ada 2 hipotesis. Satu memang macam itulah, tergantung. Tidak ada satu yang mendapat majority, clear cut punya majority. Dalam konteks tersebut kita akan terpaksa serah kepada Tun lah untuk TYT untuk menentukan pembentukan kerajaan tersebut. Tetapi dalam masa yang sama kan, sebab saya dari Sarawak, walaupun lama lebih separuh hayat hidup saya di Sabah. Kita jangan lupa Abang Jo. Ketika Abang Jo lead GPS tanding kan, semua orang cakap definitely dia boleh maintain as a government, tapi tidak mungkin dia boleh repeat Tok Nan. Tok Nan, ya. Ya. Tetapi bila result keluar, Abang Jo punya itu lagi hebat daripada Tok Nan. So anything can happen. Okay. Tiba-tiba sebut Abang Jo, perasan tak di Sabah sekarang ni balik-balik sikit-sikit semua buat perbandingan dengan Sarawak. Kan dulu orang Sabah kan bila buat perbandingan dia akan bandingkan Sabah dengan Semenanjung, KL, Johor, cari kerja pasal di Johor apa dan sebagainya. Tapi actually saya rasa beberapa tahun ni kan, sama ada sedar tidak sedar, ramai orang kan bila nak buat perbandingan, semua dia banding dengan Sarawak. Termasuklah juga bilang parti politik. Walaupun dengan interpretasi masing-masing. Betul. Okay. Sarawak sukses, actually dia masih jaga hubungan baik dengan federal ya. Yes. Ya. Tidak ada sentimen anti-federal. Tapi kita nampak di kadang-kadang mungkin sebab ni election kan. Ada orang campaign tu kan macam dia seolah-olah macam menanam kebencian pula kepada persekutu federal. Mungkin ada tuntutan-tuntutan yang tidak belum penuhi ke apa dan sebagainya. So siapa-siapa pun jadi kerajaan mesti ada hubungan baik dengan kerajaan persekutuan. Apatah lagi kerajaan persekutuan tidak mungkin bertukar besok lusa. PRU 16 ada paling kurang 2 tahun lagi. So siapa yang jadi kerajaan pada 29 November ini masih lagi perlu kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Dan banyak kita tahu kan ada itu senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama. Mau tidak mau ia kena berurusan dengan hospital. Betul tak? Mau tidak mau kena berurusan dengan sekolah-sekolah. Betul. Dan kaki tangan awam kerajaan persekutuan di Sabah, walaupun di Asabahan, mostly Asabahan, actually lagi banyak daripada kaki tangan awam kerajaan negeri. Ya, so kita memerlukan satu hubungan yang baik, kerjasama yang baik demi untuk orang bilang pembangunan Sabah. Okey. Last question dari saya. Ya, last. Bagus. Melihat saudara-saudara yang ada, calon-calon yang ada 596 orang calon. Vice. Betul? 596 calon kan.
dan juga pertemuan sampai 14 penjuru. Dan doktor rasa ada sebarang surprise besar yang akan berlaku pada 29 ni. Oh, ini soalan macam checkmate saya. Tapi for sure kita boleh sebut nama-nama yang especially yang macam big gun lah. Big guns. Ya, pertama mungkin presiden ataupun pengurusi. Macam Datuk Seri Panglima Haji G, Datuk Bong, apa lagi, even bagi saya termasuk siapa Atta Kurup, dia tanding besok. Siapa lagi di antara siapa Datuk Dr. Ronald Kandi dengan siapa Datuk James Ratib di Sugud. Yes. Actually ada banyak sebenarnya. Ya, dan satu lagi kategori adalah kerusi bandar. Di mana selama ni kita bilang bandar ni actually memang DAP lah orang bilang. Tapi macam sekarang ni ada sikit-sikit angin perubahan. Ya, Kan? So kalau betul berlaku perubahan, adakah ini setakat di peringkat Sabah kerana local party sentiment ataupun ini akan merebak ke seluruh Malaysia? Sebab kita perlu tahu PRN Sabah ni mula-mula sebuah hari tu boleh PRU, sekarang tukar PRN. So betul. Terma tu kan? Yeah. So it's not ending. Sebab next year pun ada 3 lagi election akan coming up. Ya. Ya, kan? So dia always ada macam The spillover ya macam tu begitu. Lah. Akan ada episod Episod seterusnya. demi episod tak berhenti. Ya, tidak Every berhenti. Ya. Next year di Johor. Ya. Johor, Sarawak pun next year, Melaka. Melaka. Ya. Dan ada juga hari itu ada cadangan kemungkinan kasih dengan Sekali simultaneously. ya sekali kan. Ya. Ya. Which is unlikely lah. Kalau question ada? Ya. What do you as someone yang observing this semua kan? Ya. What do you hope for during the November 29 polling day? Okay, definitely actually mungkin as already been Sabah for I think almost 30 years. Definitely I think it's political stability because you need a stable government to make sure that all the development plan can be carried out, can be carried on lah begitu, Yes. kan? So in the past we see actually first time waktu saya student kan 1997 election tau. Yeah, and at that time actually ada juga kita nampak itu banyak yang big gun kan tumbang. Yeah. And when there is normally when there is a new government, sometimes the new government tends to change the policy. Not necessarily policy, sometimes mungkin dia cuma bilang, I just want to change the contractor. Something like that. So things like that actually will become so-called stumbling block. Betul. Okay, to the development, or else the development project might have already what they call it, might be proceed and maybe mungkin Delayed. complete sudah kan. So any policy kan yang actually good for the public kan, I think should carry on gitu. Yeah. So political stability I think is very important. But of course actually in the Sabah context to achieve it with that much of political party kan macam challenging juga kan. Yeah. Unless there is a dominant party lah, which is unlikely lah. Yes. I think after 2018 there is no more a dominant party in apa tu in not only in Sabah, in Malaysia, except Sarawak. Sarawak actually you see how GPS turned themselves to become a solid punya apa nama itu single alliance. Yeah. Tapi saya tengok itu actually is because of this political punya culture juga. Yeah, you see in term of the political punya hierarchy kan, so, dia ikut apa nama ikut hierarchy lah begitu. Kalau di sini macam, wih banyak mau jadi bos lah. Okey. Alright. Okey. Alright, yeah. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujungnya. Yeah. Terima kasih Dr. Lee kerana sudi bersama dengan Thank you so much. banyak perkongsiannya, tapi banyak juga dia punya teka-tekinya. Saya pun sebenarnya kami di sini pun sebenarnya sedang mencari-cari siapakah ataupun parti manakah yang sedang mendominasi
Dan saya kira jawapannya masih lagi belum dapat diterjemahkan kerana selepas seminggu ni Adib, kita rasa saya interrupt sikit boleh kan? Boleh. It tidak boleh based on jumlah bendera. It tidak boleh based on apa yang kau nampak. Trust me. So you cuma boleh nampak pada 29 tu. betul. Dan sebenarnya saya suka nak share dengan tuan-tuan semua yang Adib yang kali ni saya kira lebih tricky berbanding dengan tahun 2020 sebab 2020 time tu belum ada akta anti rompak parti. Dan time tu saya rasa nak bentuk kerajaan lebih kalau tak cukup 3 seat boleh panggil-panggil lagi. Tapi kali ni nak panggil tak boleh sebab dia melibatkan blok. Tapi boleh boleh kita panggil the whole block. Boleh tambah juga sikit. Anti-hopping law pun ada kelemahan. Kau tidak lompat parti saja, tapi tidak menghalang anda menjahirkan sokongan terhadap mungkin someone daripada parti lain untuk menjadi chief minister apa dan sebagainya. So yang federal punya dengan state punya actually ada loophole yang sama. Yes, betul. Doktor dah bagi tips. Kira betul kan? It's fact. Kita share. It's fact. Betul. Cuma yalah sampai ke hari ini saya sendiri pun kami berada ketika 2020 melihat situasi macam mana struggle-nya untuk kerajaan ketika itu dan saya percaya kali ini pun situasi yang sama akan berlaku. Kerana kali ini lebih mencabar dengan 14 penjuru dan kali ini saya dapat lihat juga banyak kursi-kursi yang ditandingi oleh nama-nama besar yang bertembung antara mereka. Maksudnya setiap parti nampak serius untuk nak merampas kursi-kursi penting yang dipimpin oleh ataupun yang dimenangi oleh calon-calon sebelum ini. Jadi silakan ada apa lagi? I think it would be interesting lah to see what will happen on November 29 with all these like big guns, with all these parties and with all even usukan pun apa Munira versus Datuk Saleh. Kan? So it's interesting to see what's the outcome and hope for the best lah. Tunggulah 29 bulan. Mungkin keputusannya seawal jam 10 ataupun mungkin selewat ataupun mungkin 8 pagi esoknya. tak tahu. Tambah sikit lagi boleh ke? Boleh. Kita jangan lupa itu pengundi luar kawasan. Luar kawasan. So banyak yang tinggal di KK ni sebenarnya mereka pengundi Kota Belud, Ranau. So mungkin by next week kita nampaklah mereka keluar. So maksudnya actually campaign tu kita tidak boleh macam mungkin kau tani di Ranau. Kau campaign di Ranau saja. Di KK pun actually kau kena campaign. Itu pengundi luar kawasan. Saya pergi jumpa ramai-ramai orang semua kata next week orang akan balik ke Beaufort, balik ke sini. Mereka bukan pengundi api-api, bukan pengundi sini. Majoritinya ada yang Kudat. Betul. Okeylah doktor, terima kasih kerana sudi bersama. Thank you Adib kerana sudi untuk bersama dengan ni dan tuan-tuan orang Sabah jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. 25 akhir bulan undi awal, 29 hari undi sebenar. Dan kita doakanlah supaya kerajaan di Sabah ini stabil insya-Allah. Tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum.